Sana kurungi baitu. Kikara nonyirira hati ngu okwekengera enyisana yawo bado orugirote sigire bigita kikyoleke wekegera enyisana mayifuniro mukazi muyaka otunaka na kayaka berere kuchumita kakurolera karanira mubere ndi chumito mukifubo munyena nyina mobo ina akuteire bobu ino munda bari wa wasigazi ni mwendo obwana obuto abara ba Bidman abasigazi bakwenda obwana buto bali basigazi bazeyi nabazeyi bandendo obwana buto obugara mu musayi kandi ati nabakazi abakuru nabo bakwenda obwana buto iyo tobarura mu inbox ya bakwenda obwana obuto ebikazi abakuru kandi hati ho imhan badoga abakazi abakuru bagaruire kwenda obwana buto bakara ni batera masimu ngo iyo bagambire na service nungi kandi ati batakurure no ruga ohanyowe yu iwe na iwe nikyo kimba bakaroze no ruga mu asarongo bakara ni batalibaniza iwe baiti badogo abakazi abakuru baho imahano bakwenda obusigazi obuto kandi abakusinga bakabandi mono kamuraitisa abasigazi ruhanga wange kamuraitisa abasigazi nyonyi no mukazo wembaza nawe ntamanya musajja wayaka bihirwa just kubaza na kana mukazi tenka mugaga kigambo kyono omukazo oli jasanye ndabwenda nko omonte nkarora jwezi nkura message akasoka kunterera twina ali twali yanterere simu nkagakura omuntu nangamba ninyo wajja kuita nyagamba ninyonya ojja kunyita nkukozereki yachwa simu ate obusungu bwankwata nanyonya tere simu nyamugamba nyamuterero gwo kubanza yanga kwata nyatero gwa kabiri yakwata yachulera nyamugamba sebo gambiro gya kunyita okumwendero mukazi kunyita nkukozereki nyamugamba taruhanga ni omanyire kalenda nyamuga kabe kuli amazi okagamulisa nino obuzungu ningakwasira ngono mwalinga akaba nayendaki omanye Julius omuntu kuterere simwe atakugambire kyo mukozere atakugambire kyo batakagamba ninyagi akwita hata atongere kutera atongere kya WhatsApp kyansindikire message kyangamba hello human nyakigamba baito okwendaki baita ati badoga simu yaye ekwolekya aine kisani ekisana ekiro tinku mukenga kusana nkalo mujimu bali nkao bamunka tinkenga ekisani kirimo kirima then oboge nanka kusindika mobile money eibara liri enamba yaye ya mobile money eri mu ibara lyo mukazi orundi bine byeturubata rubatosa kuba mukwaniro mukazi otamanyire kwa ino mukazi badogo ikiriza abasajja mu rubata osakuba yagenda yasango banke namba yawe eri munanka yo mukazi ati yagamba hatonuwe ati kandi ijuka abakazi tibabaza amazima badi dogo abakazi bataha batemu badogo mukazi okumwegomba no murano mukaguzo ino musajja nakugamba tinyina kandi amwina misoba abakazi bataha batemu badi dogo bayitisa ekinte kyasingire kuitisa hansi ya mukama hano bakazi kandi omukazi no bakuba we adomu kwasire okakwata omukazi owo kwenda okamusanga mulogi tibabayiba mu byamiro okamugamba nanka iwe ogo musajja mubaire ni mukoraki ngo amazima genyinti tune kitukozera akumweha kana ngunyabaire na yenda ku manya bakazi nyamuka kando sangire kimo bali mu kikorwa nagamba taine kyankozere amazima taine kyankozere kyonkabaire na mukoro tunulire ati hansi hano nebite bikyasingire kwitisa abantu bitaha bibiri bisatu actually bibiri bisatu kale ekyo kubanza mukazi abantu bayita abantu abo abakazi bayitisa muna abantu ekinte kyakabire ensimbi sente nazo zitisa sente ebitungo manya amataka manya bitisa muna abantu then of course ekyakandi nibe bino fame hatokura politics ezo zitisa muna abantu muno politics era nokura akasomekano ka politics badogo kwegendereza muna abantu kwegendesereza biro bino musajja kurugambira kwenda kunyita ntasaha ibiri timanyire so ebintu ebinibyo byasingire kuitisa abantu badogo abantu leo
musibire mutaba kutuliza Kitara TV amabara Julius Shomuhendo twina na Bad Dog MC baita araba kweta Mad Dog manya banyita Mad munyenzake nyonta omuntu ramukubandi Mad embwe gwire iraro Mad banyita Bad Dog batumbya Benjamin ate nyo kuonga abe Isumani ko muchoko kyagambaga mwana munyoro wa hano ati onyowo mulisa omwiho wabamoli iyo uzarwa baki no Uruganda rwa mama wao baba wasita hata iwo oli muihwa wabasita oli mukuonga omwihwa wabasita basita ni baba kuzara nteka nzeno tubabuli kya katano hano kino gimbiro byokwezi biri kandoli kwenda kurubira 27 okwezi okwo mukago kwezi ko mukaga nuko hayi tugenze tujja kumara so nuko tutotuli hantekaniza ekiererezi mwebale muno kutuhonderaga badoga abantu bakutwenda mono bakutuhondera muno kubasima muno tukusima abantu inywena bakutu following akala bakutuhondera a program yaiteno bambi mwebale muno Julius abantu bakutwenda okimanyire ejo zinkagenda nanka Katala Central Market ngenzere nkanyenda kuntera center mobile money nkagenda kusanga omusajja akuseka alomuduka nyagamba nyamugamba sebo wasibota nkurungi yangama manyaba kinkuseka na nyokwa yanyira yesimu yanyorere akaba program yaitede ni obanka abaningamba kyao program itwakozere Friday bulo hali wayendaga kugenda hotel best hotel baitu badogo tugiye ni gamba baitu tugiye iyo abantu bagi recommending iri arona abantu bakuntoza bakukara nibe namba gambe hotel gerinka bakwenda tugiye nyokwenda tugiye iyo best hotel busegaho bakogibalize nyoka ndingwenda gagiwaze ari mu comment ni yejuire buli muntu akagikomentinga baitu tujja kugiya tujja kutunga ekiro tugiye so tukubasima inywena bakutuhondera ba liking content zaitu mwebale muno ninye mutufoire kine kituli mwebale ijo by the way roho muntu arozerege araka video kange ka rozerege yaija mu inbox yangamba webale muno content yangamba pireze namba yawo yesimu kusindikira kasoda nyagimu hadakike emu yabayigashindikira nyagamba nkwenda bafollow nkabo ati nkujuka nakubaza baitu nkwenda bafollow nkabo badesene bazokwaire tuziriza babiri mali sakufuna nkujo tokimanyire tofuna tokimanyire okwa okimanyire na ufuna so abafollow nkabo nibo tukwetagira kimu Bad Dog ego nagamba Julius mwebale muno kutuherezaga muje haki ya musana okikenga by the Julius abantu bayingi abali Kampala okwo abala TikTok bakorake baitu ni bakifuna muno Julius abantu baita bahoima yes mu kutuhondera baitu nanye mulenge okutusemeza nka abantu Julius aina kwikara na nyirira nazoka kurungi ina maka sente munsawo Julius aina kuevuga nkangeri mukuru aba TikTok aba Kampala abayikara mikutu ni babahereza hamikutu nabo ni night tuwegonze kintu cyetu tukegondeza musobora kuikara ntuba sekesa ni munyumiro abo ntubahereza ibintu byomu ebikuyamba ebikuombeka byona tubayikyao nete tusobole kuba ikintu kinu tukifunamu habo kuba Julius buli kimu amazima tukikozere orulimi tulibasize abantu bakutuhondera abantu bakusima bitukora baitu tukwenda nete tukifune mu tusobole kwegonza nkaba abojaba bali Kampala ante atomanyira abanyoro hano nkibalizege mu video yaita abanyoro 1 ekyo kubanza ita bakora content tuli side za kunu tusabutaizana ba Kampala abokuba wa Kampala of course population eri Kampala abala internet bayingi muno kusinga abanyoro then ekyakabiri abanyoro bagira mukino nankata nsinga ewe nanka kikora ata abakatali ni nyaina kikora you understand ati nagamba nankata ndaba horeka bagira mwekiyo kyomutimegyo babanyoro baito okurora misa Kampala okurora omugaiga rugayo munagamba Julius nkwaire motoka nakuwe motoka
hati nkanu kabagamba sakuga inagamba Julius nkwaire motoka genda wegonzi atabanza akakuha akapikipiki bojo kabagamba ndoko nkutero mulanga na Julius tekerezeho bana bazuba kwa akapikipiki soko mpaka pikipiki na nyondi base ebigere mbijwahi nyokwende motoka oba nenye epikipiki kandi nyongi jwahire oba mbanze mbarabye mwaka ibo bojo inye we mitwaro 10 mitwaro zinga yolera nkagena mu Illuminati motoka teba yange cyane eba yo muntu ndi mukama wange bagamba ngenda mu Illuminati biro bino Michael Serunjogi Serunjogi Michael akora mu Caritas Bujumbura kaniza ikazanga isatu zeitaka nkuzenda obo nazikueleza ngaro gamba zikwairo ko mairo nkabisa no buziraba mairo bina itaka lisigara itaka badi dogo by the way tirijunda don haliri kali atokura abantu abakusinga ati biro bino bakombeka aharairo ku itaka gasituka bwine kiru ko giyayo okanda kekenga hati watu ikaisa tusebo kuzimpa no bokuzimpa anka inkusigara ningi yayo likusigara lili itaka you understand so Michael Serunjogi itaka lyange nkulienda ndabiza nguteire nambe Julius by the way nanga sikaire mitaga ga kwenda 2 cent yagamba kintu kibaide nikimtalibanizamu kyonka kwenda tutendeka tweleze sente kandi kwenda tumurumbe kandi sky limit atachaliwa bojo ko mubaliza asho sky limit akwenda 2 sente mulo tugiyeyo di abata musajja murungi tugiyeyo di angambire gaine kinte kibani nikimtamazaba itakwenda 2 sente yangamba nkwenda tuikale tujja kubaza na mugenzi wa Julius Ogabo kuba umilimo yetu biro binu hati kumanya ngo program zaitu zina abantu nibazihondera sky limit binu akatamanya uragani mubazao uwe na ura mubaza abakozi bayini baba kandi baturora ati jozinka gaduka na wano yangame sanda program yawe bino kwikao aikara darora so abantu abangi bakuhondera bad dogo kurugo munsize mbaganiza munsiza heru nkahaona bakuhondera muno so na kasente mukatuhi mutu akasente kabagambe rugayo gamba abana bo mbahira akasente tukabagambe no mulemera kabagambe just no barako mulyango gwa business wewe ndi tuinao Amos kaguma tuinao kawolongojo baichonga kawolongojo agaba kawolongojo aronya ulire nangamba aro yahulire nomuntu nanyumya anti kawolongojo akahuwa mnyagamba kiki nyagira kumulyamo na baitu kawolongojo nayo kawolongojo tuterese muturabe hawo Julius Okuro kawolongojo abana bahanu bona abali mu industry so watafuyo abazindizi nabona kawolongojo supportinga by the way enyanja yenkaito ata muganga titali mugungu amuganda kawolongojo tatamugungu muganda kawolongojo muganda utampakaniza unanka kayunga hatu kumpakanizo mba big pala ikara na ukayolongojo niho bamza hati kawolongojo by the way muntu wenda bokarora hano hoima aino mutima nkogo gugaba manyogo taina mumu obunyoro nyabatu besinge kurura ndi bagaba sente biki abakusinga tebabaire banyoro biki abanyoro mutuganyire banyoro bagenzi baitu baidi niga mazima getubaza muguma amazima gengi mugumangana murole Julius onu murole contact zakora murole badi dogo ngo buhereza naite tukubukora tukuyiki abuli kimukiona ati ngamba no tubahikiza hatu kuba konkomeraga internet and tubaza ini mani nkakugamba oletege business naye zikakule matoleta ngaletege business toleta so badogo kintu kye kisinga kutwalira sente zao si okidanga kuziteka muki kye kisinga kutwalira sente zao abana bange bakulya mone sente abana nkagenda nyabayiha banyina babo bayite sente zigenda muno so sente zazo zikusinga zigenda mbana abana banga mazima Julius ngiro budunanize babukampingura no nkyonkusagamba kyonka obujunanizi bwe bantegeka ya mukama Ruhanga Julius bulubo funo obujunanizi bwingi ne sente nokogena no tankaga koraki
kufuna lwangagenda nagaziye ensawo yawe niho esente zange zinkira kutiteeka amaze matinja kudupa zigenda mbana abantu abandi bano omukazi akwenda yakasente abo bajja hanyuma so ekintu ekikusinga kutwala sente zaabo baana bange akubanyenda muno omusayi gwange Pennyman ki ekintu ekisinga kutwala sente zaawo kintu ki ekisinga kutwala sente zaawo bakazi nikwagambire ayenda ekya Mikairi akiyenda ayenda muno ebintu byokwecukule ebyo kuchoko kyabyenda akahuru akenda Pennyman esente zaawo zikusinga zigenda mbakazi niga amazima oziteekamu noburano watokuhakanaki niho zikagendo yende byokwechoko kya ebintu bya Mikairi obyenda muno bulibokarabya heniegaha ebizibu babizi so hati twakukenga hati yu ara kintu kyembage ngenda kenga kandi samtrigoni sente za yaziteka nyonyi n'abaana zigenda mu family zikusesende zikusinga zihwera na nyo mu family samtrigger samtrigger ta muntu wabakazi abakazi samtrigger basingire kutunga abakumuteka mu sente abamuteka samtrigger bayire muntu wa webimami kandi doti ayende bya Mikairi munazitamu ayende bya Mikairi aziteekamu muno doti yogo ayenda obuhuru ejo timu yona bamanya barobero Spice Commando kagwe kataho kwaba kafuna obujunanizibwa ati batungira obujunanizibwa yagwa anti bino bayina kusigala nekiyayimereire ojuka abana abona bakakura bakira ate Julaini yona eyende ebyokwechoko kya sente zaabo zikusinga zigenda mbya Mikairi ara abantu bangi bemanyire sente zaabo zikusinga zona ntakunyumiza omusajja gayibuli yagenzere kuchoko kyo muisiki omusika musabire kumara akasume karaira omusika musabire esimu nagiye namwepena yamugamba njagikuwa are kiro kimo omusika mulimbikaniza mugamba ati tugende nkoleki nkuhe araba ikire mu room yamugamba hati buli kiro taagano nyime esimu kiro kinumpe yawe nwenu yagikuwata niyo nkwenda ijuka ati kambagambira abasajja roho level yetuhikaho tutakusobora garuka enyuma omujungu akiyeta level of no return omusajja wene ichumuliririti ichumuliririti ati omusajja ati kandi omumanyire omusajja ati ramaka izadi yagamba omusajja obo wena amweregera ati a point of no return ati yamugamba esimu kwenda araje yakoze yamugamba kalempa line zange yayamela line ayamulaini ate omusiya agamba kandi ate ebiziba dakika zinga otakakanka ine ate buyamazire kankana nibona agamba oba esimungi musesemye ati kandi agimusesemye ata nisabo kakankane notekereza ebintu bingi nogamba nogati mbaire ninfo aki ati yamaze kankana cyali ate nekijwahe ekyo ata omukazi amugamba mama wabano simunsangira abasuma ifu bandera baginyihawo bairu kandi babayi basuma barungi bangamba nyihe mu line iranzi era mpaka simu kawako nikongerege niteka mu line zange bairu ngamo mu yayo gwagira obuwo ati yogera kugambira abakazi mbahire ga magezi nyabagamba omukazi borabo ineki okwenda ziga omusajja kya ziga omusajja ichumuli yemerere riti badi dog abasajja abande ichumuli bali yemerere bati ebitekerezo byabo babiri nka muzigora burano ndahindure kyapa burano yenda bihenju yakusasulira muzige akairako omugambo tasainingira hanu Julius nkugambira aliyo nabasajja ichumu waderi yemerere na nagamba egyo badogo niba batito nyo Julius kangambire yade ichumu lyange litabukire lita okatanka kwenda kutwala ebyange mu ngereje bikani nyegumishizane ngambo bwire burashya ati by the way nanyobo kaleta kandi ati nyobo kataya mwebye nyobo kataya mwebye enfuna
ebyo ebintu bintabula nyona nyo omusigazi bwaba yemereire okatahyamu ebyenfuna bino ebyenfuna ebyo nanyo binkora kubi kandi hati badoga abasajja bayigira akakodyo kandi arokyaliwanga akakakoro omuisiki jweri abahikire mu ruumu muisiki amugamba nkwenda sente nando muisiki wewe nando gayi nti azinga nando muisiki bamalira batesa bamalira mitwaro bakabamalira mitwaro ena mbaye mojazi kwata azimuha mbaye bagenda mugembo bagenda munambola kapira bakasamba akankanamo emirundi yenke ebiri amojo no yabandize mukinabira agenda anaba alino muisiki agenda anaba akiyakozera mekinga shuwa muisiki yesibire mukiyogera kunaba oneki yakozera atoza halate irege mitwaro yaye enagisiga agikwakura mukabaga iruka agenda kujyo muisiki kuturuko mukiyogero omoja kuzoka amazire yo gaira takwenda kumanya mesa abojo bakunyaga bya mikaira tauni hano abakazi niko kwenda abakuba mukazi abakazi timukyaswara omusajja no mugama mperize mitwara abiri atauni hano badi doga abasajja bakunyaga obuina obuhuru bakubunyaga kandi na pinimana kakanyaga haka bakwika abanyaga obuhuru abokuba na nyomba ile mubendo mubende batu mubende ko batindekereyo omwana ruhanga wenga kyoka mubende kembo ine business eri kuli batakole business zindi zona bakutunda obuina dada teta highway kienjojo 40 kasese mubende Julius mubende abakazi okusanga bemereira amuhande baite kikura abakazi abakwetundo okubona bakayikuru obabo mubende cyama bakayikuru bayingi ayitama bakayikuru kandi na bayingi abarugire naho imahano bayimanyire bakiraho ko musangire abashike baitu bantu babi nyokugambire bakasororezo kwa kasente bakasororezo hati handi hali sport endi hara eri bad dogo biro binaba isikiba kesensa once kaho ayayaya once kaho bulisi mama ndanterega kasemuni hali bayingi batahayo kunyo banterera ntinta once bokangamba nta once kokunu manya bayikarani bate kaine muno timanye na kisheke mutwa bayikarani batagetingo kwa emisara yaba mafuta abengudo mali yebi kampuni bingi okwo wamabo ene baitu nikyo bakuruga goko bataine se ati mboino akora mafuta mbaja kuleta sente zikuhwera hali amazi magenyini mboina aboja bona bakira kukora hanso uko abakora mafuta omusara gwabo kugenda kuhika bataine se nkugambira abana bali hali bana bengi nyobe manyira abarugira hana town bali hali once ko bakora ka sente mu business zabo zobuina kandi ati ngugaine ikintu ekindi hata araba tayikalira yo kimu hati bazigati kiro kinu kya katano basi batwerege kya kana ekiro batwayire oku banyoti kandi nyonye nano mushyo manyirano supply ngoko Julius kangambiri kusigikira mu mbere ituli mu bwire buno ngere ebintu bikuli batamu na nyoshinga nyali mukazi kandi nyonya ndigabire kim abo kubankurola kimwe mbere taukire nyandigabire kim ni bakwaka sente bato mukazi wako bainaka inaba kyatagaba agabire busawa baba mwesente bamwesente kuru esente ati iwo bazikusaba ko tazigaba abukubana nyongo zenda muno iyo bazikusaba ko tazigaba badogo business yakaine kutunda kiraru bana no manyira kulira business yo kutunda akainako bamweta Jomai agaye abayo no buhiya kangu agambire ngwale serekidiyeri aketa kidiyeri ngukidomere ekidiyeri kidomere ine ate buraro town hano bwana buyaka terera Jomai asensere ekidiyeri akira kwikara afundu ko tsao ni hali ya kamere Jomai tujamo tukyakatane kikuja mugaya ijasho tubungiso Jomai tubeho basatu asho mugamba ije kyakatane kikuinja ekidiyeri adomere ekidiyeri tumukaguze obuyino obwo owoli bwabana agenda
okamuconnectinga musajja iwe nfuna muyawo ofuna muota kandi business egoba oire hegire bisirani badogo kandi bisirani business yo bwinege egire bisirani eta nyo basiki batito basiki abafuna sente badogo busyo kyamane kibakuramu ekiyamani kugula ebigitagite bya Carolite kusige nono obugoyo burungi no kuherera obwana batito percentage ntito ati juka bo sente zabo babamanyi mentality yabo batekereza bakutunga sente zabusa na amanyanti kiro kinu bwendantungire 10 na nyenkya mpaka nja kuzifuna era kukera nyenkya kuli obutogo kusige nono kugura ebigita bya Carolite Kampala aho obuinobo babufuniremo sente abaitu ati Kampala kwa ukana na zali banankayo wagambire zali ndakamugiti business ya kaina business yo bwine gegire ebisirani nyonko gambira amazima ate yo baino baza okubaza aba Kampala amanyabo zali tunao nanko bajja kweto bitebye oiro nankanu yayerangirire bad black wakerangira business akikoramu akasente azala afunire mu abasaijo musaijo mugayiga ya muzaramu abana yarugaho yafuna obukenga nayo abakazi bafunire mu baiti nyokwenda kuha magezi boragenda gambara musajja mugenzi wange otepikira gono wo mu counter otepikira gabo abantu abo mu counter barumye omutwe orara nororo kanuire erisho aina kulinda bakashoma bona bahuwemo bwire nebukiyaho kandi atagaruke mu kubalancing omufuna saa 3 za nyenki akara kandi saa 3 nayo ojwaye ojotwamire donaito nekyo gyako ari kugavira o baba wa counter we mweganyirege kandi ate obukode okangamine kintu ekindi in most cases abo mu counter baba boss ba manager baba boss boss abakusinga bamugayiga kira kunywaho baba babu ite tukuwa butekiniki obura kusurviving some business yo bwina burabugenzere mubara owananka wa counter we mweganyire aro mnywano wanga kangamba ngubu inabweganyire ngobo mulete ina ku munsi muneta karora gangu namataka gona gatunzire gaoyiro tasaku bweganyira tosaku bweganyira buzi bubaddo oiro hindukiro kagaruka side eri MB musajja ejo kandi government ekagihakana ya musajja government ekagihakana ejo tutugikiriza ndi muno baitu abana bakora sente ifaho baddo ifaho nanka haho waseko bakuzikora bakuzinoga boraraga musajja wawa agaruka nachura sente taina sente kandi bamusasuire manyegeza arahebi horoko misha buli kyakatano baba ni batuwara abana kya mukaga bagenda nkugambire bagenda ukukura kasente arahebi horoke bizirira yoko babyeta ibikarusuzi eri kuzirira yoko jeje so are kintu ekisabite eno ekizire kibaire nikitrendinga muno kibalizoga na video yange kandi nyasenya isanga mabara gakusinga mu town hano timaba I think kyakuba kiri na common hona mabara gakusinga town hano hoima abasiki ba waitress abakora muti bagarulira tibagarulira abantu ba balance oba kiba kizibu kyoba tibagarulira abantu balance ebire bikira abashyabo basavinga customer akamuhereze kyo kunywa akarura nywira mwaniroba atamire balance agiyeberwe bagiro muzego kumuhereze sente natanga kugamba sente zihoire kandi sente zikyali ogwo muzeba kugira mono ati nyowe nyine kisheke kimwe kitwagenzo n'abachali bange ekire kyo nkabirwa muno twagenze n'abachali bange jukanyoti nywa mwenge ati baba sio basavinga go mwenge ni bamanyango ayitona tukunywa kumbe nyonyi karama icho nkozereke ntunulire tinywa mwenge ati nkurura chali wange bakumbalancing sente ziba mugamba kyamani muno ekaba mitwaro 15 bakumugamba nywire mitwaro 22 ni ndugwa wajja nimbagambeze sente zizire zita ati nyoni nyaye simuna nyoni ntanga kuboleke byo kunya byone bibanyuye omushikya kaswara bakubikoraga muno baddoge ebintu ebyo
biroho common hana tauni hati mwegendereze by the way hata kikosi kyanyu abagenda mbara kunywa mubeho nata kunywa ali soba wena ikarao karaba kandi ati nekintu ekindi na issue ya balance na issue ya balance egyo mukose momope oba bana akasente kao hamomo Baidu Julius boraba gambo olire onywire bamtugeze mitwale 5 ne 12 nizo basindikire era hamomo Baitu tokusobora abantu bonna tibakusakubana momo asente deka sente mobile money obe naza mobile money osasuze momo oba card by the way by the mabara gangi biro binu gakahindra menki mbe nanga okusasura na card yawo visa card yawo zikusasura gamuno no teka msente zenjini zonywire bangi abazikosa kyonka okusanga abantu abamu Julius atakusobora ikindi kikyo gamba kale arubatena change obe no buchange abo kuba baremiseze butagarura balance babe na change baitu okulo abakazi mbulimbera yona bainangeri bakutuya mwesente obikuika mbyo kukuno mukaina mpaka kwenda akurabiye mu mberembi okuika mubara kusavingo mwenge na akurabiye mu mberembi abakazi sente abakini benda mu sente Julius barabazi batumire egyo nsonga nkuru abakya bakazi banu nibenda mu sente biro binukira abasajja barabazi batumire baraba ruhanga batumire sente ya government ati by the way kurugeira abakazi naturally bende ebyenfuna ebyenfuna ato ebyenfuna tinibe byaletereze na Eva kukuliye kijuma akale yaletera na Adam sana kamuka kanda bakazi ninya abaikala ni mutukema kema ni mutuletereze bizibu osango mukazi sendo ziburo mukanaga musajja gendo oliye loan musajja na aliya loan aina business ye milioni 5 omulisize loan ye milioni 3 oliota loan ye milioni 3 na business ye milioni 5 nyonyi na chali wange chali kinachali wange mukazi no ya mohi agali ya loan musajja akabatandikire kweyombe kampora niko kwana buno busileya bwa town obukwenda soft life ato bwa mukwana amuteko munju omisikia kanyaga gamba tule loan biro bino musajja na nezo kurubata akaboda tazigira nina ijo tuba inturuga kiziramfu ebintu bye byona bakabisika nenju yabaira yombekere naye bakagisika buli kimu bakisika musajja akasigara zero hati ijo Julius tuba inturuga kizira nanka mbaire kiswaza hati kiswaza twaika kizira mfambiaro chali wa munywano wa itono wa Deluxe agirahe bara hano no kyaruga kizira mfambiye mukaina irugurwa ogo manya musajja odita ogo agira character yintenda ro twatabukira nawe tujja kubaza ibara lyayo hati omojogo yaterera Deluxe ya mugamba twaranizo mushikyo kutwairo mushyogo motoka ijuka mukama wanga ikare nyuma nyomba maiso nyamweze ntebe maisha ikare omushyola mbihize nyaikakaire nyagambo bamutukyo motoka obusungu bundi kubi omwojo akwenda omwishiki obwa kwenda omwishiki omushaka musanga inaki loan elone yako wakwendo aino mushiki omojo wakwendo aino mushiki wakwendo go tubaina na motoka hati omwishiki akalia lono yalile lono mojeje ya mwenda ya mwendeze ya msangai na lono ya kusasura omoje ya soero omwishiki uya muswoiri hato moje ya mugazo muka omwishiki ngira ya mugamba onyoku ikara nayo jakubaga no sasura ki lono geimba ine nikoraki ni sasura omoje aba ina sasura lono hati ntamanyo mushika kusana afunide yo ki gaya kumwenda hati bafunire gaya kumwenda juka bakazi boli bakafuna musajja onda kumugamba akarora nola bine bya bwangu musajja mwaire mitwale 5 ola bede na mufu ahamurolera kimunka kakasasiro hato mojo chala baina telesimu omushikiya mugamba nyowe nobora korota nyowe byombirugiremu lekansoke ngaruke mbenyenka nyesotinge sasoloni yange omoja mugamba abaki omuki kumasota agano nyiba boibo taina true love
obonyonte music nkuuliriza obusungu bundi kuba mushikingi amanyiriro omwoje ngunyowe manya nchuiremu de kanso kembo nyenka niko nyeso bayi no sasuralo baito na nyumba ini nkuyamba nyumba ile ntakuogeze ngoyi mbaile ntakuchumba enono zange zonkazi baile ziragwire ntage nono zange zona nizoka ati omusikyo nabaire na rugombo fumba aho wabaire nakora habarege omusikya gushana baile ali mugabe kina habarege abaile mugabe kina ndiba mtu weza tumuleta ne mutaoni ngiro musajja nako kutomera miso musajja kusasula loni omukazi akuruga mu bwenzi omukazi akwekara kasa moto ku busungu bundi kunyaga mu mukazi ono bamuturukyo moto kamuno abakazi bakutomezaga abasajja bakubatomezaga muno by Julius okusa ku extent gamba kusasula omukazi lono muswera ikalo makaga nyoti nsobora nyoti nsobora iyo manyelo negi akagiri akagikosa nyoti nsobolera kimu ekyo oiroho biro bino mawo abasajja babasajja muineki zibukyo bakuba bakurogero bawadibiri bakubaka ni kamu no diba no ikarole ngoro osasura oto omuntu lone yotali dero hati ngo mulembe guno mulinga abaisiki bino bakwesensa bwesensa niwe nibo nibakwana abakazi bakwisana ensenene abakazi nkwena mwikale mumanyire kintu kimu mulinke ensenene muri bayingi muno ekyo kijaba bihiza badogo bati niga amazima kandi kikubabiza kandi okutolereza toroza ka video akabaye nika trending nikole kyanta abasajja ba Uganda ne bakusinga yo oburungi okakaruru ati mutukwate kurungi yes Julius mutukwate kurungi Julius obotahwe omukazi nakugamba hello baby I love you so much mbaire ninyenda kwikara naiwe kyonkanyo kwikara naiwe nchuiremu ngenda kuruga alimba nyikara nije nkasanga ndira kaloni ke milioni 5 Julius ngwenda obege nonza sura kalona ati gamba biro binakaija eloni zine za amasimu ezo kusasura amasimu eza buli mwezi atezo nazo ziro no sanga omusajja yekatikire hali ejolo nakisasulira omusiki yesimu abaisiki mabaro mwaitoko ona baine simu za loni omusajja no bulikiro nateka 10 manya 2 manya bakuta mama kureka uzinga 2 agisasure myake okusanga esimu eje ina abasajja nkabainga abagisasura nyaba isikini be yabantamisize okufesi mwetaka hoire ebe nibi yantamisize nabaisiki yabo okusanga omuisiki esimu atinke ebyaloni ekusasurwa abantu bayingi bake hati nye nibyo byabantamisize ebyo omusajja abasajja mwine ebintu ebimwe bimwina kuhindura mu amazima nikyokora biro bino ngo abasajja tukujogebwa muno kandi abakazi bali bayingi ngo abasajja mwine mbere mu kuteka no yekeza kimu abakazi bano bamu kubaheza kitinisa kikaki bwingi kikaki omukazi atandika atakuterera esimu nakugamba sweetheart nkwenda osasule sente zange za rent yange hoireyo toikara nawe okura kyonka kweno musasule rent enjo egyo agibyamyamu abasajja banyire bagitekamu nguyo okusasura rent okusasura yake badogo bakubakani kaga abakwa nyondi musajja ninkengati nsabikora tinsobolera kimu obanyendekeza yange yakana nyodi ninkusasulira rent ndakwikara nayo kandi abakazi abamu bagamba abo bakubibaza bakubati bayine sente kale kwati tuzine kale kale tutazine tituzine kale tuli bakopi kale tuli bakopi mugende muiba abantu banyu yoro nyimiza to nyoka kandi ari nyabaka ekyo kubanza itwe ebitukubaza tubibayiraho tukabikoraho ira and to are the outcomes the disappointments we have been there. Yes. You understand? Turozire n'abachali baite disappointments barabire bakozere. So you cannot tell me nti nyowe nsasuliro mwizigire nti enje ntakwikara nyowe yeah. Misa okusanga musajja naye katika ina rento akusasura rento yo muisiki omushikirira ire n'abasajja bandi kyonka sasulira omushikire nti nikaika kaire ngo sweetheart nkwenda onyambe omwana wange school fees ziremere omusasule kichweka nkwenda onyongerezo sasule kichweka okamuzara hamuti
omusajja okamuzara hamuti akamanya azaire enjojo akamanya azaire embwa azaire nyobu ndabanyizire nembwa kabagiro lero nyole ndabanyizire ndeka nkoro bujunaniziba wange nkanyowe oli naye yakuzaire moli naole kakorobo aye leka kunkizika ebintu bingi leka kunteka ebintu bingi byona bungubo kanfunire nyowo ba Julius oba Bad Dogo otanke kuntiko mugugu gwawe okuura omugugu gwo omusajja yandibaire nakora ebintu byakuzaire mu omwana otange kungamba sasura school fees ezo omwana ngwati hano nkweno nyambo nsasule esende ziremere nanyonyi n'abaana abanyazaire abasajja nyo baba kubarogo kandi hati abayisikinywe kambagambire abayisiki borabo ikize myaka 30 otakateeka ine n'omusajja otakatungire omusajja kuswera I'm you ebyo kuswerwa hati sazinu percentage yawe eri ha 10%. I'm telling you habukuba saz buku ike myaka 30 Bad Dogo. Abasajja abajja kuswera kikumanyisa bali mu 3 garuka haiguru. Myaka 5. Kike kale karugamba 5 garuka haiguru. And of course okurura abantu abali mu 3 garuka haiguru. Abakusinga bojo basajja baina makagabo bateka ine. Hata batakateeka ine mu 3 genda haiguru percentage yabo eri mu 20%. Hati mu kali 20%, hati mu 20% omu abajja kuswera no bali kandi batito kandi bakurura buli kire birungi. You understand? Hati borabo ikire 30 kiwa kilo kinga 30 tokatungira omusajja wo kujja kuteekana nawe. Gendo otoze nyakojo mugurusi nyakojo gendo otoze boha bakunabye akutwaleho hakaziba kunabye otherwise tekereza mukora sente zawe niwo oswere otunge yakojojo katokato akarakumaraho nanke kimirimiri kiri ekirakumaraho gakire ekiriro kihembere ukasasurege otherwise ebyo kuswera kutekana my brother my sister abakaza abakuru nibo bakweteka na yetega na jombaro muwena kunya kasimino fuwe na maisha tamanya kutega itwe akwerezaga Deva Julius baikarabadi no gamba omukazo mukyaba yege no zirize ada bakusinga bakozeze nebikaro right bibebanankire ekibi bakozere emibiri ebipampia ano kusanga black brown yellow pini manogena mubara no ikara kameza kawo nkaita abasajja bagira mu corporate no ikara no akasituru kawalo situru babo bateka mu baro mu meza no ikara counter ogenda kurura akakazi omukazi omukuru natanga no gambo bunu nkamurora unka badogo gambire nyo abatamu mu corporate ye kumaze ko corporate badogo or VIP ruta eita abasajja abatenda muno nyizira mubara kunsambirira nro corporate abakazi nye mwinekizi bukimo musajja akulese autu otange kuzina amazina okwe chai murokoro tati nyoti ndibatana iwe ebeti by the way botwaro musiki autu mugendeze mutunura amazina gaba nazina gabaniga kugambira hala kuruga ebinde byakora ikiriza yanga aba masindi baina amazina gabo gebazina bati masindi kijura kijura aba baina amazina gabo yokikenga hati hanu hoima aba kinubi na kiriyatete baina amazina gaukana you understand hati kiriyatete aba baina gabu wateka mu benda buzina bunu bwempere najja nasamura kagere na tusam akakubaza ali skin so amazina gabaniga ukanda kada ataba akagadi baina amazina ge bazina aga amoti nyoni nyenda muntekere mukali akobanga ina ngendo tekere mukali aka mwana gwenja kuwasa Julius ekinde kyakize kuntaka amazina gaukanira kimu Pineman otwaro to mukazi muri basiro hamwe natanga kuzina amazina na yechaimura wene eskata to yaine
Kada ati badogo bakagambo yendo obuzina buno oborujungo bwa mpora obwasilo obuteka ine bazo nzinire mu akazina kama akateka ina korujungo nyenda reggae music kazina nyenda King Saha bazo nzinire mu akazina ka reggae kamu akarege kama akakulia mutima ziri abukamu different color like you bazo katuziniremu kwa kani kuzina nkolekyo bazo katuziniremu anti different color omba mpora ni badogo bazo tuziniremu different color akalake dubbe kagenda katandika kata Dero weti maina kumanyi hati nyombolekeze kando bwa King Saha kalobo bwa King Saha o nabo bwa love mpora King Saha garukirema akazina kana misakise ka trending amna TikTok abantu bakakozeseze muno challenges ka trending muno abashikimu inebite bimwina kweteka mu no manyo musajja oli basena Julius Ono musajja ujunanizibwa musajja la media aine binte byakwehara takwenda abantu bamurole kandi ati nekindi oina nakenga kirasi za basajja bakukwana abukwati nyonka nyobu ndanku kwaine otatekeza nti ojja kuba ninyeyolekya mu public nayo yes tukugenda mu bara kuba ninyendo obe byawe na nyombe byange oikale kunu butukuba ntwikira kaire ko kugenda ni kushindikira ka message nsanga aheru mpaki kandi bwenkuba ntaina data nsakweleza kusign nkolekya oba ni kutumira nanka ni kutumira bodyguard ngamba gendo gambe nanka tuta bodyguard Julia ati no bukuba ntarubasire nawo of course bwembandu basira arabo jo bendu batanabo ayo bamanyire nebo kuba kale ndu basirenkanye nka baitu vuikikirireya nta kutumira babounce bamabaraga kusinga babacyali bangi alimu abakizo mu baromo aikara alinzire abayishikiba banywese wategule butegura atwale obanoke iyo ikara nonywesa cyali te Julius olimo motamire umuyeyo okurura kuzina muzina kumbe nawe saina gabaga akubara atakairo kayiko genda kurana kanda abo banyuma bad dog ebyo kutegura ola baire nanywesa okutegura kunyuma okutegura kamba gambiro okutegura abakazi kunyuma noreki gaga kikumunywesa iwa no kibara ati jukaito babani bakubara heibara ge Julius ati kire gaga kina sente kikutamu ati tukutamu obana akachupa ka maizi ite tubaka chupa bwa maizi wabuchupa bwa maizi baito gaga give me water titunywa mwenge buli nyaindaga munyo bobo bunanka buredi buru baita to bagamba uteza muno mutima bunsi sana amaina mukwasa munama injiniza kandi arataro nazini wine zibaweni basinga kunyegeserezezo nazo kurura nizinsisa amaina zimazi jepi manyabikebe hati toboho nubara no wetorura mamaizi nonyo twizi Juda sorota kuro otwizi no bare kigaga kikutamu sente arobara saha mwenda ha Julius ubona kubibaza leka tubireke omukazi akorora TV yawo akwenda kutekereza ata araho yansaswi araho yonye yahandikire nti wange Julius kamanyire biro bino no ati kankaguze araho akundora ngungu nyowe bakamumpimaho ngo niyo size yange no kagandi bine bigambo byembadi imbaza bekurabya kubi nibibara byakubi oboli a business kandi nyowe I'm not responsible to how you interpret my content bari nyomba ga magezi wa mayiwe nyowe mba magezi basajja inywe okutegura abakazi kunyuma kutegura mubarasamo 10 mwendaho 10 no ishwi abatakiyamurura agaga muderezi mutatakiyazi kwara kuterezi arakiyazi kwara tabanya agezire ne kibanda Julius kiroge munyeta Jomai mugamba Jomai nina stress mbaire ninyenda mu bantu babo bana bomfuna omuntu omwateka ino orampereza agenda koleki ambeisa beisho akubeise beisho hata na Jomai ngo amazima genyina tingenda kutanga kubalira mu bantu abanyinawo nyamugamba nkono ngambire akasente oyemero irota ngo aramuliza kimuna sente oli naiwe Jomai nuwe mukama we taone no akanda akangamba ngo abasajja ituwena
ngu ekifuga enseno eri kihuru kandi atakadupa akahuru nikakafuga ensi yangamba ati nyinaho owe 15 ninaho owa 2 ninaho basatu bana bampereza ba MP inaba 5 kandi ab'MP abo tibenzere kya Mikaeli wowe nyamuga Jomayi ndi munywani wawe bakinonda byotyo ngo amazima genyini kale yo nkuchwereiro ojja kumpa badogo oli muntu wange ojja kumpereza 10,000 kumbe nyowe ngona kutegeza Jomayi ono abantu baye business agikora kuli bateta amazima genyini abasajja muine sente sente zo musajja zikugena mbintu bingi baikandi baga Julius maze kwetegeza abakini bagamba abasajja ogu baiti sente azikora zigyanka amazima abasajja tuine ebintu bingi ebigenda mu sente hakubato saku ngamba badogaro 15 ukagiherezayo ngofune service ya kahuru aro politician obangambire badogo ekijja kumunaga mu Karuru kunyaga obuhuru bangambira ro politician atawuni hanu akunyaga obuhuru bw'abaana kagwireyo kandi bangaini kijja kumunaga nyobi kugambira bangambire akunyaga obuhuru bw'abaana bakagamba nyo honorable ati kyalono natina hati bwakakumara kukankana oranterera tokongera kumurora akusasulire hoteli nungi aho biki nkano ananga resort nkaha naga to ranterero raja office auditere simali gikuwate bangambire kijja kumunaga town hanu anyagira obuhuru buyingi honorable nyole ndidabaze jo kugambira kana nyowe munkwate kurungi nyakubaze ibara kandi honorable kurunginya kubaze ibara nyolero wewe ntuleire anyagira obuhuru wa town hano kyonka ibaro inalibi muno weterekereza abantu tukukenga mbagambi nyomanya ati mugamba nyondinguliriza nyobaite kandi ebinde bikusinga bijo mwange hano ugakusanga oli naija mu inbox Julius to complaining ngakini abantu complaints nyingi honorable akunyaga obuhuru bagamba orankuterere simu takongera kwat obudupi ndamugiza munywani wange Morinyaho mu kikubo betabata brand marka atera posters munywani wange Morinyaho musimbe mu ruseke abaire mu rwaire wati samusimbo ruseke kandi atorusheke tibarusimba no mu rwaire barumusimba wa mazirai mwezi gumwali kubi tinsobora madu tamusimba ruseke wa mapinima tukole tuta tumusimbe mu batu omukenga tutera posters Morini mumanyire Morini chali wange oruseke ntarusimba cyali mu rwaire kanda ahondera muno program yaitu azihondera tuna abantu bangi abahondera Julius tuna abantu mu town muno abahondera Morini nawe ali neighbor wa nanka ogo grandma Morini mugenzi waye bamwetoa Marion ni nuwara Mario nogo we salon opposite mwana kogo omugezigezo go atalibaniza munongo niwe muraira eogo muraira wa Brown nogo ahubwo bahondera muno program zaitu sanga bale mu salon muni baseka no gamba barone sente ni musindikaga ni muzituhaga so ebintu niko bityo biri byemereira bakunyago bwina bwabayisiki mubahe sente abana mubaye nayo bakweyiya town hanu badogo kandi haro issue yabayisiki aroho abashiki naba complaining ani bagamba ngo okusanga omusajja mwaire sente yesu bamwaire sente kyonka no sango omusajja obanyuire biki obanyuire kibaino bibintu bakozesa nagenda na ikyo mwana abando murumu akwenda abarata andikire saa 2 ngo mpake sente zo orutaro ni rubo murumu omugiro tebe ezene nizivoga sente buli ngo saswira mitwaro 10 misa buli muri mugugira hebizibu wewe ngo no zango mushikina enda no gaza ka balance ngoere kanga uleta kandi banga kuzigara gamba nti kwa sente ziriye zimare
abasajja balina bingi ebibakozesa ati abasajja balina bintu bingi ebibakozesa aro mukanga mbire ngo akagenda yana akojoka gufuka kona nikashana kana katu ngu akojoka muhe sente obukamuhaire sente obayikiro muloji juko musiki mutoro ngu akojoka tabukiro musiki yangama ngo akojoka katabuka yatanga gamba mbaire ninkweta kana kato baida badogo kankugambire obusigazo obuto bugira omani bugira orutege ekiba kitwaira oburayira kiba kiresere hansi ekangambire kino erogo kyala akakigwao akagamba ati agamba inkweta mwana muto mbaye ninketa kana kata mbaye ninkweta mwana muto abaki otandeka nani wako kankugarure sente zawe mbaye nikweta kada kata wakagumyana iruko muloji yagamba kazoke ngende nabe agende kwefukirizaho atagaruka wakagenda murundi yajwara kurungie kiteteya yajore kiteteya agamba kangene nabe agena naki ne bafu ngenze ne bafu yaikire kuli ngire nikakagire kano murumu yairuka bwiruka yagamba kuli omuliro gunankire guhingura inanso ababuliro guyigura ide ati bakagamba ati okuranka abasoga ati okurura abasoga abakazi abasoga nibo benda muno kandi ati na muno kyamikairi bobo musweire buli kaire kona abajana kugamba muna ndikuhulira omuliro ndikuhulira omuliro hanso ijo gutoleyo ndenda kunkaragata abakazi bagura babizi bubike muna ndikuhulira omuliro ijo gutoleyo Julia singira tumalire atekaniza baitu mwebale budaba kutuhodera mwebale munabanyumira ebibozi baitu bidu by the way ebibozi bino bitu mind kitara TV tugire ntekaniza nyingi arezi bazikuterera ezikusomeseza ebiragiro tuba tunabingi naite tubaona tujja buli kya katanu tujja ne kibozi kyaitu kukunyumisamu haro tujja ne mbozi zo kubegesa haro tujja ne mbozi zo kwanura bya masomero haro tujja ne mbozi baire mutauni kisigikira program yetu ngirere basireke isi badog abantu abando iro haro abantu abatwalo bomezi very very serious wena abaha watakusawa de nokuba unakanta kuseka like wena yende ebintu ebiri serious oja kufa bwangu bomezi tukuli nuko buta tukuikara tuli bana bato burano yefora muno serious uri no muhe bikindi kimuku ekimubaza kiba kando tanira ni wo mukuru wengala baitu bikibi mukubaza hebyo mubaza ebintu ebiri serious oja kufa pressure tubaze biri serious iyo bendo nda tubaza aliki oja kufa pressure muntu wange so no kyali musigazi badogo arehe bintu byo inakola nkebye ihole ebyukusekesa like ube onyumirwa obusigazi bwawe nko musigazi buli okurora buli bokaguruka step yawe eyo tazaino mu buto kikutalibaniza muno okwijuka tukaba hamuna iwo tukaba nabo I think tukaba nabakurasha ijweri ntugenda pacho asho antabe onkabana fort nyabanyumiza ari ebintu bitu wakora go kwijuka twagenda gamushoze irabuli nitubikora nukole ihole lingi mu bada tsazini tukyasa kubikora like arrow stage zoboina no inakore bintu ebyo ati yandasa atoli musigazi okwefora muno li serious muno nobomezi okwefora manya yabiki so you understand sometimes are ebintu ebena kuba just okora no yenda niko boraika kaire step yo kwikaho osobole kuba ekinde kyo takyaki habuyire habukubo kikozere okiboyine ngeri kiri no ikakaire no gamba ati focus yange yo nakangigaze bwire bono kutoze sente nkwenda Julius nkwenda kwevugaho nkwenda abana bange babe masomera marungi nkwenda na nyombe one hoteli ya mani mutauni ngu kyonke bintu byona mu buto obikozereho niko bitakutalibanizo mbukuru kali mwebali munabaikari ni mutuhondera kuruga tukutandikirege tubaire mutekanize kiererezi badi dogo na nyo Julius buli kyakatane ntekanize ne bayogo gihondere tugikoleire ha resort hotel mwebali muno kutubungisaga buli hasho yaitu and of course resort hotel kusako basanga
mu rubuga rwa Hoima hano street bagita bata abe street kijungu hili street bagita bata tingikeka kurungia street but baba bagita kya street enyebere just ibara but resort hotel bulo magimanyire oje baino buraro ebyo kulya birungi nyowe sauna nyija hano tinka sauna ezindi zengenzire mu Hoima hante zenyumire sauna yensinga genda menyumira eri resort hotel bayi tutwina abasajja butuba nabo ebiboze biba mu sauna okwo ebiboze biba mu sauna okwo turamugiza munywani wa Ayubu kapya atakyalante rero kagenda imwe kapyata nkamutera tiyakwata nyabire nkamutera tiyakwata nyenda mugamba kwija kyabalaza yebinyumo bingi tugende na akabangambe bulinye kata atinya yunya kuterire nyenda tutunga amafuta tugende tiwakwata akakwata wangamba oli bize so tujja kutunga obwire tugende kapyata walimo kirabu aho antero kyaleta walimo kirabu aho nanka mabale tukuramukize nabandi mwebale muno kutuhondera hantekanize kyererezi kwenda kugamba urano rubata tukozesa link basi roho kuba ne kurubasa hona haruka genda manya twali Fort Potro manya Kasese manya Ruwa manya Mubende manya inkaha hona Hoima na gulu Kampala pakwa Chipadero link basi niyo twekonyeze and of course nekyo kunye kikusinga kiri kya Mpenkoni kitoze maduka gona madipo gona gakutunda ebyokunywa ojja kuba nokyetungira ekya kombucha ya Mpenkoni kitajja kubyamirire kitajja kwa hangover kijja kunyiriza omusikini kitajja kuteza omutwe ngire Mpenkoni amaduka gono genywere ojja kunsima hanyuma leka tutetere mutekanize zindi Hakitara TV mobile nkusima Kitara TV habwa entekanize nongei mwina kandi ninsaba myenda Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu ukama babunyero Kitara maiso Kitara TV kwegesa kumanyisa.